ibizo lakhe abizele lona abantu bakubo. Wahamba loyo wathwasa wathi impande wakhula waphothula khenzala. Nazo-ke mkhulu ebengiyifuna khona ngiva ukhuluma ukuthwasa mkhulu ukusuthi ngisuke mina manje ngize kuwe njengoba ngikuzwile eredweni noma ngikuzwe ukhuluma noma ngikuthandile noma kufuna ngiphuphe and kube khona izinto ezingihlukumezako emoyeni ukuze ngigcine ngisangoma. Sokwenza lekhesa nami ngithanda impela umbuzo wakho. Kunesimo esikanjena-ke mkhulu. Thokoza. Umuntu akekho umuntu ongenalo idlozi lakhe. Okay. Kodwa asithina sonke esizohamba siyothwasa mkhulu. Nkosi yami. Ngomuntu emsakazweni ufisa ukufika kuye yezinto ezeleyo. Akubukele mayekubukela akusize la khona ukukusiza khona. Kodwa njengoba sikhuluma kanje akusho ukuthi wonke umuntu onesimo sedlozi olalele ufune ezekima zothwasa kini. Nowanguvuma. Umuntu ufuna athwase la akhonje khona idlozi lakhe. Kunamagama lahle avela mkhulu before masizwa ngabantu abadala bathi uma uzoyakothwasa bowuphupha umuntu ukhonjiswe umuntu kwabanye baze bagcina bamba ngeenyawo bafike lapho akhathalele ukuthi umuntu usekudeni but afike lapho aboniswe khona ebusuku uma elele. Thokoza kasalami ngithanda impela futhi lo mbuzo. Kuliqiniso elimhlophe elimsuka futhi wena mkhulu wayisho kanjalo. Uzini kwami mina uma ngihamba somukela umsebenzi wami wedlozi asiyinto yakudala njengokudala ngibalekela kodwa ngangimukele khona ngisengalifuma ngo-2019 ngasengikhonjwe yonke into la ngiyakhona ukuthi umuntu kanjani lento ezokwenza ngosuku lokuqala ngase ngikhonjisiwe isenza kuba idlozi lami ngoba lingikhombisa ukuthi